Yes, igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha wowe shuti mukunzi ubasha kuba ugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye. Iyi ikaba ari Imena TV, aho ubasha kuba ugenda dukurikira. Nyaboneka nkwifurize kugenda ugira weekend nziza, kandi nkwifurize no kugenda ugira umuganda wowe aho uri mu bice bigiye bitandukanye bigize igihugu. Nongeye kugenda ngaruka hano rero, nyaboneka ngo mbashe kugenda turebana byinshi bigezweho muri iki gitondo, cyane cyane hano muri siporo. Dore ko turi buze kuba tugenda twibanda mu ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport nyaboneka nyuma yaho ku munsi w'ejo ije gukora kimwe mu bikorwa cyashimishije abakunzi bayo, aho abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ubu ngubu bariho bavuga bati noneho uyu mwaka dufite ibimenyetso, kuko twagiye twitwara neza ku isoko. Nyuma yaho rero ikipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo ishinyishije umusore Abedi Bigirimana Abede, ariko akaza kuba agenda ahana umugongo cyangwa se yinjira undi Abedi agenda asohoka mu ikipe ya Rayon Sport yerekeza mu gihugu cya Algeria. Ubu ikipe ya Rayon Sport ikaba yamaze kugenda ifungura amarembo, aho iri kugenda ishaka umukinnyi ukomeye cyane waza kuba agenda asimbura uyu Abedi. Ni umusore rero navuga ko atari mushyano muri Rwanda Premier League, dore ko undi mwaka agiye yitwara neza. Aya nari no mu basore batsinze ibitego byinshi hano mu ikipe hano muri Rwanda Premier League. Bityo rero uyu akaba ari umwe muri priorite ya mbere izaza gusimbura Biramahire Abedi. Ese abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ujya muri comment utubwire, ese urabona Abedi yasimburwa n'uyu mukinnyi turi buze kuba tugenda tugarukaho? Nyaboneka wowe icyo ngusaba ntujye kure kugira ngo tuze kuba tugenda tugaruka kuri izi transfer. Ariko hakaba hari bamwe mu ikipe ya Rayon Sport bavuga bati ntabwo ari ngombwa yuko twaza kuba tugenda tumusimbuza umunyarwanda gusa, twaza no kuba tugenda tureba umunyamahanga waza kuba agenda asimbura Abedi. Dore ko mu banyamahanga ariko nanone bakavuga bati twareba ku bakina hano mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se no hanze y'u Rwanda, ariko tukaba twakwibanda cyane cyane kuba twareba abazi shampiyona ya hano mu Rwanda. Turaza kuba tugenda tugaruka ku mazina rero ari kugenda avugwa ashobora kuba yaza kuba agenda asimbura Bigirimana Biramahire Abedi, wabashije no kuba agenda asigira amafaranga ikipe ya Rayon Sport. Aho nahoze mbona abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bavuga bati nyaboneka amahirwe masa yaho ugiye, dore ko ari umwe mu basore bicecekeye bafite discipline, n'umwe mu basore nyaboneka utajya kwumva mu itangazamakuru bagenda bagaruka kuri byinshi cyane cyane. So navuga ni rero Abedi amahirwe masa. Vuye kuri ibingibi kandi ndahita nyarukira kuri Rayon Sport Week. Turaza kuba tugenda tugarukaho n'icyumweru cya Rayon Sport ndetse n'ibikorwa by'ikipe ya Rayon Sport, aho bizatangirira n'uburyo bizaba bigenda bikurikirana hano mu ikipe ya Rayon Sport. Mboneraho no kuvuga ni abanyarwanda mwese nyaboneka musabwe kuba mwagenda mwatendinga ibi bikorwa by'ikipe ya Rayon Sport kugira ngo nyaboneka bashe kuba mwagenda mwenjoyinga ibi bikorwa ikipe ya Rayon Sport agiye itegurira abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Ndaza kugenda ngaruka ku by'abaterankunga rero bazagenda bafasha ikipe ya Rayon Sport, cyane cyane kuri Rayon Day. Dore ko ejo bundi ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa munani, dore ko n'ubundi minsi yashize yagiye nyaboneka ikipe ya Rayon Sport izaba iri kugenda itana mu mvuto n'ikipe ya Young Africans muri Stade Amahoro kuri Royal Day. Twitega byinshi cyane rero tuzaba tugenda tunareba, tuzaza kuba tugenda dusogongera kuri bimwe hano n'ikipe ya Rayon Sport bimaze kuba bigenda bitegurwa. Nanyu rero nyaboneka nimera rero nimba ari ubwa mbere ugeze hano ukande subscribe, ubundi tujye tubana hano 5 mu makuru yacu. Ariko nanone ndaza kuba ngenda nyarukira mu matora ya Ferwafa. Muri Ferwafa nyaboneka ibintu
byadogereye rero hano muri Ferwafa. Ndaza kuba ngenda ngaruka kwibaruwa y'umwe mu bakandida yaje kuba agenda yandikira perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, amumenyesha nyaboneka ko ibiri kugenda bibera ahangaha rwose atari ibintu bikwiye mu gihugu cy'u Rwanda. Rero ubwo nta kindi wowe usabwa uretse kutajya kure, ubundi nkaza tukinjirana muri ibi byose 5-5. Abareyo bagira Imana, abareyo ikipe y'Imana, ikipe ya Gikundiro, ishema ku banyarwanda, aho umunyarwanda wese ari ufana ikipe ya Rayon Sport aba yumva ari proud yo kuba afana ikipe ya Rayon Sport. Uyu Biramahire Abedy mu myaka 2 ishize, mu myaka 2 yatambutse akina mu ikipe ya Kiyovu Sport, n'umwe mu basore bari mu ikipe yari ikomeye cyane, yari iyobowe na Juvenal. Uyu musore nta weekend nimwe yajyaga itambuka ibinyamakuru, amaradiyo ndetse n'abakunzi b'ikipe zigiye zitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda batagenda bagaruka kuri uyu musore Biramahire Abedy. Nyuma y'iyo myaka y'ibyishimo rero ndetse n'abayobozi bamuririmba, yaje kwerekeza mu ikipe ya Police FC, aho mu myaka 2 Police FC iyi ntare ari we nyine yabaye intama, kuko nk'ikipe ya Police FC nta wamuvugaga, nta wamugarukagaho, ko nyaboneka ngira ngo n'ubuzima butoroshye cyane yari abayemo. Birashoboka cyane ko Abedy yaba yaragumye ari Abedy, cyangwa se yaba yarasubiye inyuma nk'uko twagendaga tunabigarukaho mu biganiro byacu byagiye bitambuka, ariko igihe kirageze none ngo twongere tugende tubona Abedy wari ukunzwe cyane, wagendaga agarukaho muri weekend cyane, dore ko uyu musore mu myaka ushize w'ibihumbi 2024 2025 mu ikipe ya Police FC, Police FC yatsinze ibitego 38 muri shampiyona, aho Abedy yagize uruhare rw'ibitego 15, anatanga assist zigera 8. Ubwo bibyumvikane ko yatsinze ibitego 7 muri shampiyona, atanga assist zigera ku 8. Ubwo ni ibitego 15 yagiye agira uruhare hano mu ikipe ya Police FC. Ngira ngo nujya no kumva no mu ikipe ya Police FC n'umwe mu basore bari bafite imibare itari mibi cyane, kuko nimba ikipe yaratsinze ibitego 38 undi akagira uruhare mu bitego 15, bihite byumvikana yuko nyaboneka uyu n'umwe mu basore bagiye bafasha ikipe ya Police FC cyane ku kigero cyo hejuru. Ariko nanone ikipe ya Police navuga ko yatengushye abantu benshi. Muri Abedy kandi uri hano mu ikipe ya Rayon Sport, akaba agiye gusimbura Muhire Kevin. Uyu musore Abedy ufite akazi katoroshye cyane ko kuba yagenda yambara inkweto z'umusore bita Muhire Kevin, wari waramaze kugenda akofurima abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, ndetse wari waramaze no kugenda yubaka ikintu gikomeye cyane hano mu ikipe ya Rayon Sport, kuko uyu musore umwaka washize yabaga ari inyuma ya Fahanganye cyangwa se Abedy, ikipe zagendaga zibumva, kuko wenda icyo navuga ko arusha Muhire Kevin gutsinda kwe kwabaga kuri hasi, ariko nujya kureba urasanga ari we king assistant hano mu gihugu cy'u Rwanda. Mu mwaka w'ibihumbi 2023 2024 Rayon Sport yatsinze ibitego 42, naho mu mwaka ushize ikipe ya Rayon Sport yatsinze ibitego 44, bombi babura igikombe cya shampiyona. Ubwo mu 2019 Rayon Sport yatwaraga igikombe cya shampiyona, yari yatsinze ibitego 53. Muri 2017 Rayon Sport yatwaye igikombe cya shampiyona yatsinze ibitego 63, naho mu gihe muri 2013 ikipe ya Rayon Sport yari yatsinze ibitego 58. Byumvikane yuko ikipe ya Rayon Sport iri butwara igikombe ibigomba kugenda irenza ku bitego 50 nyaboneka. Bivuze ko kugira ngo Rayon Sport itware igikombe cya shampiyona isabwa kuba yinjije nibura ibitego 50
ku mpuzandengo y'igitego kimwe n'ibice bitanu kuri buri mukino ukinwa hano muri shampiyona mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi rero navuga ko Biramahire Abedi Bigirimana Abedi aje nyine kuba yakubaka itafari ndetse akaba yanafatanya na bagenzi biwe hano mu ikipe ya Rayon Sport kuba babasha kuba bagenda bagera kuri ibi byose. Navuga ni rero nyaboneka amahirwe masa kuri Abedi azafatanye na bagenzi biwe baze bahaye ibyishimo abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, dore ko nta kindi nabo baba bifuza uretse kuba bagenda bamanuka baza kureba ikipe yabo ndetse kandi ikaba yagenda inabashimisha. Ni mu gihe kandi mu myitozo yo kuri uyu wa gatanu abakinnyi n'abatoza b'ikipe ya Rayon Sport basezeye kuri Biramahire Abedi waherukaga kongera amasezerano y'imyaka 2 muri Rayon Sport, ariko akaba yaramaze kubona ikipe mu gihugu cya Algeria bita SS Setif. Ibi bikaba bivuze ko Rayon Sport igomba gushaka umusimbura wa Abedi kuba kandi ari umusore w'umunyarwanda nk'uko twakomeje kuba tugenda tubigarukaho. Abedi Biramahire ni umwe mu basore avuga ko bari disciplinary hano mu ikipe ya Rayon Sport na hano mu gihugu cy'u Rwanda, kuko ni umwe mu bakinnyi utazasanga bagiye muri bya bikorwa biba bidasobanutse cyane. Ni umwe mu basore bitwaye neza mu ikipe ya Rayon Sport mu mezi 6 yajemo akaza keprovinga buri munyarwanda wese wamushidikanyagaho. Ni umwe mu basore baje mu ikipe ya Rayon Sport abantu benshi batabitekerezaga, bamwe bagenda bibaza byinshi, ariko ngira ngo yaje kuba agenda abikemura anabishyira ku murongo. So Abedi rero navuga ngo mu buryo bwo kumusimbuza ikipe ya Rayon Sport ikaba iri gutekereza yuko yahita imanura umusore uwo na wundi ni Habimana Yves. Uyu musore Habimana Yves ni umusore ukina mu ikipe ya Rutsiro. Ni umusore navuga ko undi mwaka waje kugenda yitwara neza. Navuga ko uyu musore aramutse aje mu ikipe ya Rayon Sport yabibonye umusore mwiza w'umunyarwanda n'ubundi w'umusimbura uzafatanya na Fonganye agafatanya na Abelo. Byumvikane yuko rero uyu Habimana Yves ni umwe mu basore bari kugenda bahabwa amahirwe mbere y'abandi bose bo kuba baza kuba bagenda bakina hano mu ikipe ya Rayon Sport. Ariko nanone ukibaza ngo umusore wabashije kugenda atsinda ibitego 10 ari mu ikipe ya Rutsiro, none haje mu ikipe ya Rayon Sport akabona umwanya, afite abapaseri nk'aba Abedi, akaba afite n'abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport bakomeye cyane ku mpande bagenda bamuha imipira. Ngira ngo yaba ari signing nziza ku ikipe ya Rayon Sport. Byumvikane yuko ikipe ya Rayon Sport iri gushaka umunyarwanda waza gusimbura Abedi kuri Habimana Yves, yaba ihisemo neza kuko n'ubundi ni umwe mu basore bari muri top scorer bagera kuri 4 bagiye baranga umwaka w'imikino washize hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nanone rero kuba yabaje i Kigali aje mu ikipe ya Rayon Sport, ubona ko yaba ari intambwe ikomeye cyane yaba kuri uyu musore ndetse n'ikipe ya Rayon Sport, ikaba cyaba ari ikintu gikomeye cyane kandi kinini yaba ikoze kuba yahita isinyisha uyu musore Habimana Yves akaza kuba agenda asimbura uyu musore Abedi werekeje mu ikipe yo mu gihugu cya Algeria. So nagari Habimana Yves uri kuvugwa rero cyane, ariko nanone ikipe ya Rayon Sport hakaba harimo n'andi makuru avuga ati abakinnyi babataka b'abanyarwanda barabuze. Mu gihe Habimana Yves byakwanga, twareba yuko twabasha kuba twagenda twigurira umunyamahanga ari kumenyereye shampiyona yano mu gihugu cyacu mu gihugu cy'u Rwanda. Muri abo ngabo rero bariho bagenda bavugwa, akaba ariho wagenda havugwa umusore bita Chabalala Hossein, umwe mu basore navuga ko bameze neza cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu akaba yaraciye n'ubundi mu ikipe ya Rayon Sport, bityo rero akaba avuga ati nawe yabasha kuba yaza hano mu ikipe ya Rayon Sport akaza kuba ni nk'umusimbura
ariko abantu benshi bakaba bagenda bavuga bati Tchabalala arashaje cyane nyaboneka. Ubwo rero abantu benshi bakavuga ati ese uyu musaza nyaboneka yaza akawuhamya hano mu ikipe ya Rayon Sports, ariko n'umwe mu bakinnyi n'ubundi navuga ko hano muri Rayon Sports bagiye batanga ibyishimo. Rero kuba yakongera kuba yagenda agaruka hano mu ikipe ya Rayon Sports byaba ari ibintu byiza cyane, kandi buri wese yakwifuza kuba yagenda abona Tchabalala Hussein agiye agaruka mu ikipe ya Rayon Sports. Ari nako kandi ikipe ya Rayon Sports ivuga ati dushobora kwanga tukaba twagera ku musore bita Emmanuel Okwi, umwe mu basore bafite experience, umwe mu basore bakomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, umwe mu basore n'ubundi kure ku ya Bedi ukinjizamo uyu musore. Ubona ko ngewe nta cyuho na gitoya naba mbonamo hano mu ikipe ya Rayon Sports. Warekuye umusore Abedi ukagenda nyaboneka ukinjizamo uyu mugabo waba ukoze shuwa ikomeye cyane, kandi ubona ko yaba ari shuwa ndetse na kompetisiyo ikomeye cyane hano mu ikipe ya Rayon Sports. Ubwo reka tubitege amaso turebe ko turi buze kuba tugenda tubibona. Reka ngushimire nyaboneka, nanakwifurize kugenda ugira weekend nziza wowe muntu udukurikiye uri mu bice bigiye bitandukanye.